Dobar dan i lijepi pozdrav svima. Ja sam Ivica Srakovičić, a vi gledate novu epizodu Superhuman Live podcasta. Veliko mi zadovoljstvo danas ugostiti mog, ajmo ovako, nazvaću ga profesorom, nazvaću ga jednim od mentora, a nazvaću ga i prijateljem. Zato jer je to jedan zabavan čovjek, vrlo duhovit i dosta je, ajmo reći, lako s njim kliknuti ako dijeliš barem nekakve zajedničke karakteristike s njim. Dakle, radi se o Aleksandru Miketi. Idem ga, ajmo reći, predstaviti onako kako se mogu naći podaci o njemu na internetu. Dakle, onak suhoparno. Rođen je 1977. u Banja Luci, preselio se u Rijeku, završio srednju medicinsku školu, poslije na medicinskom fakultetu završio za višeg fizikalnog terapeuta. Trenirao aikido, čak je crni pojas 3. dan. Dakle, čestitam mi na tome, to je jedno lijepo postignuće. Vlasnik je centra Miketa kojeg vodi sa svojom suprugom Teom, predavač na fitness učilištu, predavač na mnogim fitness konferencijama i tako dalje i tako bliže. Aleksandar, dobrodošao, dobar dan ti želim i evo za početak da još dodaj nešto vlastitim riječima što sam ja propustio naglasiti. Ovako, Ivice, hvala ti puno na predstavljanju. Onaj prvi redoslijed ja bi krenuo od prijatelja pa onda sve ostalo dalje. Hvala ti puno što smo ugostili na svom podcastu. Sad si puno toga rekao da ne znam šta više da kažem. Mislim da je ovo dovoljno ono što se rekao za ljude koji me možda znaju, to je to, oni koji me ne znaju, to je manje više to, okay. Neki moj životni put, kako je išao i sve. Kasnije kroz razgovor možda će se otvoriti još neke teme. Hoće. Ajmo onda krenuti baš od tog početka. Rođen si u Banja Luci i živiš u Rijeci. Daj nam malo onak u kratkim crtama kako je išao taj nekako put. Od rođenja i djetinjstva u Banja Luci pa da evo današnjeg života u Rijeci. Pa dobro, to rođenje nisam baš nešto puno utjecao, to je više mama odradila nego ja. Ali evo, kaže mama da je bilo frapantno. Teški trudovi to, izletio sam van, pupčana vrpca 3 puta oko vrata, nisam lako. Šta ja znam, rođen sam nakon 2 mjeseca od tog napora i sve, morao sam operirati trbušnu kilu. To je neka moja fora koju ja povezujem sa sobom, da sam imao 3 sreće. Prva sreća je ta pupčana vrpca, ali nisam disao, onda sam došao sebi. Onda taj preponska kila, kažu, roditelja sam toliko jako plakao da su mi pred neki Božić Badnjak su me otvorili u bolnicu. I rekao je doktor, odmah na operacijski stol, operirali su mi kilu sa 2 mjeseca. I rekao je doktor, rođen sam sa preponskom kilom tom, i rekao je doktor da nisu došli tu noć da bi to puklo unutra, da nema šanse, da bila sepsa, da me ne bi mogli očistiti. I od tada, evo, samo sreća i veselje. Tako da, živio sam u Banja Luci do nekog svog prvog srednjeg, onda, s obzirom da taj ratni vihor je zatekao svi u nas, selimo se, bježimo, a opet selimo se u Rijeku, zapravo niko od nas se nije preselio kad ne ideš svojom voljom negdje, nego bez volje. Ja sam iskreno da ti kažem, mislio da ćemo se mi vratiti kroz nekih 6-7 mjeseci, ali na kraju to nije upalilo tako, nego smo ostali tu živjeti i super mi je, ne promijenio za ništa. Zapravo sad sam Riječanin, što bi se reklo, rođen sam u Banja Luci, ali zapravo osjećam se stvarno forza fiume, Rijeka moj grad. I evo, šta ja znam, vezano za ovaj poziv, možda kasnije, stvarno ovo, vezano za ovo ajde reci, oprosti. To sam te htio pitati jesi htio upisati, ajmo reći, u tim nekakvoj, kad si završao osnovnu školu, jesi razmišljao i tad već upisati srednju medicinsku, ili je to došlo igrom slučaja vezano baš uz to preseljenje? Jel bi, konkretno, da se ostao u Banja Luci, jel bi istu školu upisao? Da, ja sam zapravo, ovo što mašem sin, sin ide negdje pa mu onda mašem. Ovako, znači ono što je bilo to je da sam ko klinac već više imao sluha i više imao želje za neke prirodne znanosti nego za nešto drugo. Znači jako me zanimala priroda, društvo, biologija. Moja tetka, jedna Marina koja je bila onako čuknuta i opičena, još uvijek je, ona se dosta bavila ronjenjem, svim stvarima i dosta bila mlada tad, kad sam bio klinac, pa onda uz nju i te neke njene knjigice i to, bilo mi jako zanimljiva ta biologija. Ali negdje u 6. 7. godini, 6. godina, mislim da sam od bake dobio pokojne s mamine strane, dobio sam ti onaj doktor set. Znači Little Doctor, bila je bubrežnjak i to. I mene to bilo tad top i ja sam tad znao da ja hoću biti hoću medicinu. Medicina ili biologija, znači to su bile 2 stvari koje sam htio i to stvarno znaju moji prijatelji iz Banja Luke. Evo, skoro jedan moj prijatelj, stavio sam post na Facebooku, pa kad je rekao, kaže, ti stvarno jedini od nas 30 si znao od uvijek šta hoćeš biti. Ja stvarno sam
od uvijek ovo htio. Znači, htio sam biti ili medicina ili biologija. Htio sam biti ili ono, biologijom se baviti kao takav, ne veterinom, nego ono, da li profesor, nešto tako. Ili ovo tu fizioterapeut, mada iskreno prva brija mi je bila kad sam brio ono neurokirurgija ili hitna medicina. Evo. Dobro, ali igrom slučaja je došao do ovoga. Ok, ajmo tu igru slučaja. Znači, htio si, zanimala te uvijek medicina, međutim, i upisao si zapravo, to je više, ali tako, viši fizikalni terapeut? Da. Prije toga srednja medicinska škola. Znači, okay. To je bilo, čak i u Banja Luci sam upisao srednju medicinsku školu, znači nije bilo uopće izbora šta ću drugo. Okay. Znači nisam imao nikakvu drugu varijantu. Nakon srednje upisuješ i završavaš za višeg fizikalnog terapeuta i počneš raditi. Tako je. Jel počneš raditi odmah kao privatnik, odmah u fitnessu ili ne. Kako je išao tvoj radni put? Ne, pa to rad u fitnessu i trening, to je sad malo drugačije. Tad kad smo mi počeli, recimo, i srednja škola, znači treniranje, imamo si dva džima u gradu, 3 maksimalno. Nije bilo kao sada svaki kvart ima 3 džima, jedni su ovakvi, jedni su onakvi. Ali uporedo sa srednjom školom sam malo trenirao, onda me uzela glazba i to sve skupa, pa sam prestao trenirati, svirao sam u jednom bendu i onda upisujem fakultet i tamo opet počnem trenirati, teretana, baviti se i ponovo vraćam se nekoj svojoj ljubavi borilačkim vještinama, pa usput ubacujem borilačke vještine i zapravo pronalazim se u tome. I uporedo sa svim tim svojim radom nakon faksa gdje sam radio, prvo odradiš staž, volonterski, znači ne plaćaju te ništa, odradiš staž gdje sam odradio u Lovranu, u ortopedskoj bolnici, ja sam mislio da ću tamo me zadržati, da ću ostati raditi, ali nisu. Sam trenirao cijelo vrijeme borilačke vještine, teretana, trčanje, klasično treniranje, nije bilo ko danas šta treniraš, treniram. Nije bilo crossfit, endurance, kettlebell, nije bilo. Ne, treniraš. I ideš na trening, I to je to. Dobro, staro vremena. Da, bilo lakše, ideš treniraš. I poredu s tim zapravo razvijam to neko možda malo veće znanje o pokretu, koliko je pokret bitan. I u fizikalnoj terapiji, ne samo imaš vježbe fizikalne terapije koje su dosadne i suhopare, nego malo zanimljivije. I tu nekako, znaš, immersion je. Znači ne mogu sad uzeti točku jednu. Znaš, ima kao točka uspjeha kad neko kaže počneš pa završiš, nije, to je petlja. Tako i ovdje zapravo jedna petlja, ide isprobavanje, probavanje, gdje u borilačkim vještinama koje smo mi radili ipak trebaš hendlat tijelo, moraš vježbati. Jel tako? Ne možeš ti doći samo, sad ću samo raditi trening, ne, moraš imati pripremu za tijelo, gdje smo radili pripremu fizičku za tijelo, gdje smo tad radili neke stvari koje su sad, ne znam, ground force, primal move, mi smo to razvali smo treningom. Neke high intensive interval trening gdje smo radili na štopercu 10 piramide, sklekova, čučnjeva, skokova, mi smo to zvali kondicioniranje. Nije bilo strogo ime. I šta ja znam, radio sam kasnije u patronaži jednoj, nekih 6 godina, tako negdje, i tu mi to jednostavno sam rekao kraj, to nije za mene. Dao sam otkaz i onda sam fušario i onda sam otvorio svoje, pao prvi put. To ne znam, ajde nam taj dio možda. Mislim, ovaj podcast, čisto da tek je 3. epizoda podcasta, pa se slušatelji još uvijek navikavaju koje teme obrađujemo. Dakle, osnovni smisao ovog podcasta je približiti nekakvom širom slušateljstvu zanimljive životne priče. Pogotovo mene osobno fasciniraju ljudi koji su, ajmo reći, iz ničega. Evo, konkretno ti si pobjegao od rata, danas si privatni poduzetnik, imaš vlastiti džim, imaš ugled, imaš brand, imaš sve. I jednostavno želim na neki način ljudima poslati poruku da ako i failaš, a svaka od nas je barem u nečiju failao i nije uspio od prve, da to jednostavno ne treba gledati kao nekakvu prepreku, gled, to nije za mene, nego ok, šta sam naučio i kako ću to ispraviti. Ajde molim ti ispričati taj svoj prvi pokušaj koji nije završio onak kak si htio. Slavno, ma dobro, završio je tamo kako je trebalo. Pa mislim da su greške ključ uspjeha. Znaš, otvoriš svoj prvi obrt i kaže ti s faksa na posao i znaš, ti to sve otvoriš stvarno za 10 kuna ili kunu je bilo. A zapravo niko te ne educira šta sve vuče za sobom, sve skupa, šta je zapravo imati obrt, na koga obrt glasi, ko je pravna osoba, ko je fizička osoba, šta su plaćanja, šta su doprinosi, šta je mirovinsko, koje su tvoje obveze, koliko moraš zaraditi. Danas imaš biznis konzultinga, biznis plan. Ja tad to nisam znao, stvarno je bilo jako malo toga, nije bilo, znači meni jako sad ima, to je bilo prije 15-16 godina. Znači to je stvarno prije IHH, ja sam ušao grlom u jagode sa
znaš, imao sam plaću 2000 kuna, i još sam radio nešto u fušu i starci su mi pozajmili, ne znam, 1000 maraka, drugi frendovi 5000 kuna i takve stvari. Znaš, da ovo je mačka, nije moj rep, tako da, evo, Lorenza, pozdravi ekipu, bok, ja sam Lorenza. Tako da, posudili smo novac da bi uspjeli, znaš, da bi kupili ovo, da bi kupili ono, onda smo pokušavali graditi san. Koji, kažem, greške nas, što se nismo možda raspitali kako ide sustav, kako biti privatnik, kako biti poduzetnik. Nije to da ti se budeš rođen s tim, ne znaš, probavaš. I onda prvi obrt je neslavno propao sa neki 25-30 tisuća kuna duga, i možda i više. I nam je trebalo vremena da to otplatim. I onda kasnije građenje je drugo, pa onda na ovaj način, pa na ovaj, pa firma, pa jedna, pa poduke, Rad. Kad je današnji oblik centra Miketa setapiran? Dakle, danas si na 2 lokacije, imaš glavnu lokaciju tamo u centru gdje sam ja odradio kod tebe certifikaciju, drugi je na Kastvu, je li tako? Prvi bio Viškovu. Ok, ajde nam malo predoći gdje, kako, kad su temelji ovoga što je danas zapravo postavljeni? M lokacije, M ovog oblika, kako to danas izgleda? Pa opet, znaš šta, oblik sam ja neki imao u glavi, znaš, ti i svi mi crpimo neke svoje izvore možda izvana, meni je bio Eric Race i dosta napet, i pa onda Boyle, Greg Cook, znaš, sad ti kad gledaš te facility, kako to izgleda, gdje je taj super immersion, te sportske komunikacije, odnosno sportske fizikalne terapije. Znaš, da ti nisi kao fizioterapeut, nego ti zapravo liječiš pokretom. I zapravo ja sam tako htio imati neki sport performance centar, to mi je bilo turbo super, a opet i neki minimalni rekviziti, da opet nisu sprave, da to nije puno velikog ulaganja, gdje tebe opet retencija sprave za trčanje, 1 dana, 2 godine da se isplati i još dok servis, znači teško je otplatiti to sve. Ali mislim da gradi se, još imam neku ideju koju bi volio realizirati ako bude, ali ako ne bude neću se uopće buviti. Tako da zadovoljni smo sa sad lokacijom na Turniću, kad smo bili na jednoj lokaciji na Potoku, koja je bila jedan simpatičan studio, predivan, obožavao sam ga, ali imao problem sa jako puno vlage i vode sa ceste, znači poplavljivali smo non stop. Da, to je za Rijeku karakteristično. Da, jer taj dio je nasut u Rijeci, em što je nasut, znači to je zapravo more, em što tu prolazi potok. Zato se zove to naselje, potok, potok. Onda smo jedne godine bili potopljeni tako da je bilo oko 30 centimetara vode unutra, to je bio drugi fail, znači tu smo drugi put propali. Znači sve nam je se potopilo. Do utičnica je bila voda. Imali smo štakora na tatamiju, čak smo završili u centralnom dnevniku. I to je bio drugi fail totalni. Ostali smo, evo sad opet da ispričam priču, da vide ljudi da se može, da je teško, ali se može. Moj logo, moj moto je ne kukaj nego radi. I tad smo ostali, imali smo 2500 kuna novaca u džepu. Znači sve je propalo. Tatami, kompjuter, kompeks, zvučnici, foam rolleri, tepih, prostirke za vježbanje, prostirka za masažu, hrpa toga, hrpa kauč, grozno, sve sam morao pobacati, čistiti. Ostalo mislim 2.500 kuna i te je rekla znam šta ćemo. Nećemo odustati, ja sam isto bio takav, nema tu, idemo dalje. Tiskali smo majice ne kukaj nego radi. Sa kettlebellom i članovi su to kupili, da malo i zapravo tih 2.500 kuna, ne znam, smo zaradili novac i toga smo kupili novi tatami. I onda ponovo sve ispočetka, sve ispočetka. I tu mi pomogao moj friend Boris Šimunović koji je sad u Zagrebu da je tiskao te majice pa nam je tako reći skoro gratis to napravio. I tako da to je bio drugi fail. I onda sam morao pobjeći iz tog prostora. Ja sam stalno svemiru slao signale, molim te daj mi jednu staklenu kocku, oču sunce, tako da smo našli igrom slučaja pod navodne znake, staklenu kocku, što kažem da svemir sluša želje, moraš bolje specificirati to, volio bi da ipak imam zidove da mogu neki staviti, da mogu, znaš, neko je sve ali zadovoljni smo. I kvadraturom i sve radili smo male grupe i individualno, tako da je zadovoljno. Nakon toga smo uzeli jedan prostor, pokazala se prilika u Viškovu, isto veći sličan, ali isto, nažalost, naš dragi zaposleni kolega Zoran je morao napustiti Hrvatsku, vratiti se nazad u Srbiju. To nam je bilo stvarno žao i super je tip i njega pozdravljam sad. U kontaktu smo cijelo vrijeme. Zatvorili smo taj prostor, ali opet
neka providnost u nama i luđački poduzetnički mindset i uzeo jedan prostor iznad od 55 kvadrata samo za terapije i da bude online studio. Jer smo znali da sa prvim lockdownom neće završiti i stvarno to nas je opet spasilo. Da, lockdown je jedna zasebna tema, nešto kasnije ćemo se pozabaviti sa njom. Međutim, spomenuo si Teu, evo za slušatelje, Tea je tvoja supruga i zapravo imate, ajmo reći, jednu prednost, ali jednu veliku manu da radite skupa. Zašto prednost? Zato jer, radite skupa, radite oboje ono što volite, potpomažete si, nadopunjujete. Kad sam radio kod vas, točno sam vidio, kad sam bio kod vas na edukaciji, točno sam vidio kako se nadopunjujete. Ti imaš određenu specijalnost, ona ima jednu drugu i zaista fenomenalno funkcionirate. Međutim, to je isto opasnost. Dakle, vi ste oboje u istoj branši i recimo nije da tebi supruga radi u nekoj korporaciji, tebe stožer civilne zaštite zatvori i sad ok, super, ona ima plaću. Ne, vi ste istovremeno oboje morali, nažalost, isto kao i mnogi od nas, zatvoriti svoje facilitije. No, međutim, dobro, vi imate tu, ajmo reći, prednost što smijete raditi terapije, jel tako? Pa evo, daj nam monite malo reci kako je raditi sa suprugom, kako je trpiti se 24 sata dnevno, jel bude nekakvih nezgodnih situacija, jel se kad naljutite jednom drugo, jel se to prenosi doma, zanimljiva je situacija, daj nam malo. Pa evo, ja ću sad da ne bude floskula, tipa sad ja ne bi to mijenjao, nema šanse. Ja ne mogu uopće zamisliti da ja sad radim negdje bez nje. Nema šanse. Ne vidim to ko manu uopće, baš vidim samo kao prednost. Morat ću nju pitati, ili ona isto tako misli? Možeš slobodno. Ali, da. Ja mislim da, ona ima nešto što meni treba, a ja nemam. Drugačiji smo karakterno. Mi smo stvarno različite osobe, a gledamo u istom smjeru. Znači, na istom smo brodu. Nismo mi na različitom brodu, igramo za isti tim. To, ja sam napadač, ona je defanzivac ili sve, ali igramo za isti tim. To je najbitnije od svega. Ne moramo biti istini, trebamo biti istini, privlačiti istu vrstu klijenata, niti pružati istu vrstu usluge, pod navodne znake. Njena, ajmo reći, specijalizanost je dijafragma na doktoratu i napravila je dva istraživanja vezano za to. Tako da je to njena uska specijalnost, znači možda mame, trudnice, nakon poroda, problemi sa želucem, hijatalne hernije, znači te stvari obrađuje, ne pača se, ne znam, kod mene gdje su možda lumbalni sindromi, problemi s ramenom i takve stvari, baš super se nadopunjujemo, odlično. A neki trzavice mislim da kao u svakom braku, uvijek imaš nešto, ali ako imaš prostora za dijalog i nešto, pričaš, komuniciraš, jak si normalna osoba, odkomuniciraš to, ali nešto na poslu, sad da je bilo, možda mogu stvarno brojati na prste jedne ruke, Kažem, dobro nam je, podržavamo se, ja radim jedan dio posla u centru, ona drugi, i to je to, Dogovor super. Kuću grad je stvarno prava izreka i iskrena. Daj nam volite par rečenica o svojim prosječnim klijentima. Ja što sam vidio, kod tebe ne dolaze tinejdžeri koji se žele nabildat da na zrću izgledaju fascinantno. Kod tebe uglavnom dolaze ljudi, što sam primijetio, nešto malo zreli, dosta ljudi koji rade uredske poslove, koji imaju određene posljedice tog nezdravog sjedilačkog stila života. Jesam dobro procijenio ili kakav je prosječan klijent? Jes, rekao da je kod nas urbani homo sapiens koji hoće održavati svoje tijelo radi tjelesne higijene, hoće ulagati u svoje zdravlje, u taj longevity efekt, znači da uživa u svom životu ili ima materijalnu mogućnost da uživa u životu dobro i hoće to produžiti i vidi da zapravo taj njegov tjelesni doprinos, odnosno rad na treningu i sve što radimo, da poboljšava njegove kognitivne performanse i da je bolji na svom poslu. I to je jako puno meni ljudi reklo, stari moj, meni nakon tvog treninga ideje iskaču iz glave, meni je top, kaže ja bez ovog ne mogu. I to su moji klijenti, znači negdje od 30. godine do 50. Ajmo reći tu negdje Super. Drago mi da si ovo spomenuo jer sličan tip klijenata imamo. Dakle, ja često ljudima, jedan od najgorih argumenata koje zaista ne volim čuti od ljudi, ne treniram zato jer ne stignem. I onda zašto ne stignem? Zato jer jako puno radi. I onda ja ljudima postavim pitanje, jel misliš da bi bolje možda radio, da bi bio kognitivno funkcionalniji, sposobniji, inteligentniji, brži u razmišljanju, brži u donošenju odluka, da se više posvetiš tijelu? Jer bojim se da kod nas ljudi na našim prostorima previše razdvaraju fizičko od kognitivnog, a zapravo je to jednostavno iznimno usko povezano. I drago mi da se zapravo to upravo, da su tvoji klijenti na kraju krajeva i sami primijetili koliko su brži i koncizniji kad su fizički aktivni nego kad se zapuste. Dobro. Apsolutno.
Jel nam pukla veza? Nije, dobro je. Ne, Napravio si lice onako, rekao, dobro. Ok, ovako, vidio sam ljudi mogu vidjeti na vašim web stranicama da pod neke vlastite prednosti ste stavili jedan zanimljiv podatak, 999 plus diploma. Zanimljivo je i vidio sam da ste i ti te jako puno certifikata završili, od kettlebella, od klabela, indijskih palica, od ne znam svega i svačega. Daj nam one te neke najznačajnije certifikacije koje ste završili i neke koje su vam bile najkorisnije vama osobno, ali i u radu sa klijentima. A znaš šta, sve su mi znači sve jedne sam nešto izvukao. Kettlebell je definitivno bio breakthrough koji sam napravio, to je bilo baš super, odlično. To me posložilo i onda dalje sve, znači i vidio sam na FMS-u super stvari koje sam koristio, vidio sam na Klabelu super stvari, na Ground Force-u, na Prasara jogi, po pitanju sad fitnessa što govorimo, na, ne znam, kod Eric Gracie-a, kod Thibodeau-a, svugdje izvučem nešto i uklopim u svoj sustav, znači. Ja imam iz borilačkih vještina tu foru, a to i neke elitne specijalne postrojbe govori, kaže, one mind, any weapon. Mm-hmm. Znači, one mind, any weapon. Neće meni oruđe diktirati kako ću ja raditi, ja ću sve prilagoditi i interferirati u svoj sustav, znam kako funkcionirati, daj mi klabel, daj mi kettlebell, daj mi slam ball, daj mi šipku, daj mi tijelo, daj mi TRX, ja ću sa svim tim odraditi tebi vrhunski trening, sve posložen da će biti fantastično, sve po svim pravilima struke, što bi se reklo. Tako da ni tu ne volim više glorificirati, nešto je bolje od nečega za nešto, ali nije nešto najbolje. Tako da stvarno imamo puno tih diploma, fitness diploma, diploma edukacijski u smislu manualne terapije, rehabilitacije, znači TEIN DNS, pa i Vanja DNS, znači svi mi završavamo te neke stvari. DNS nam je recimo dosta, kad je ja počeo, kad prije 4-5 godina, više ne znam, ni ja prvi put otišao, to je tek tad počelo. NKT, EMET, manualna terapija, sve. Jesi li sada ukratko upisao Efficient Training Method? Čisto za slušatelje da ih upoznamo. Efficient Training Method je zapravo, ajmo reći, sustav treninga koji si ti osmislio i brendirao. Daj nam kako je došlo uopće do ideje da nešto brendiraš, dakle da ih nazoveš nekim svojim imenom, krenuo si s certificiranjem drugih stručnjaka, dakle koji osposobljavaš, koji zadovolje kriterije i koji se izeduciraju kod vas u centru. Daj nam malo još pobliže objasni Efficient Training Method. Pa efficient zato što je efikasnost. Znači efikasnost je kvalitetno upravljanje resursima, pravilno iskoristiti zadano vrijeme i dobiti najbolje od najboljeg. Znači ne samo raditi pravu stvar, nego raditi pravu stvar na pravi način. To je za mene ta neka efikasnost. I efficient training method je baš je metoda, znači nije protokol po kojem ti radiš i ne postoji ništa drugo, nego metoda koju ti možeš interferirati u svoj sustav ili sebe u samu metodu, koju polazi prvenstveno od temeljnih ljudskih obrazaca. Opet, to nisam ja izmislio, mi nismo to izmislili, mi sarađujemo s tim, razvijamo se s tim i počinjemo znači, od najosnovnijih stvari, od disanja, inspekcije, pa do rada na najosnovnijim osnovnim ljudskim pokretima kojima gradimo dalje. Primarni rekvizit je kettlebell, jer je najlakše, ja govorim, najlakše vam je poučavati klijenta sa tim, najlakše je za neku investiciju kettlebell, veliki izbor vježbi možeš napraviti, jako simulira otpor u svakodnevnom životu, pa do elastične trake, suspenzijskih traka i naravno šipke. Jer tu poučavamo baš to one mind, any weapon. Znači mi kad znamo biomehaniku tijela, kako se giba femur u odnosu na zdjelicu ili femur u odnosu na potkoljenicu, onda ti je sve jedno s čim ćeš napraviti taj čučanj. Da li će to biti slam ball pa ćeš držati ovako, da li će biti goblet squat pa ćeš držati ovako, da li će biti bumper pa ćeš držati ovako, ili da li će biti bučica pa ćeš držati ovako. Ili šipka. Na kraju sve jedno je, to je malo drugačije, naprijed i straga pa je onda drugačije. Tako da je sve isto, tako da nema mi bi ovo, mi bi ono, zašto radiš s čim možeš. I naravno uz to je išla i ta neka moja filozofija i pristup treningu kroz borilačku vještinu, da se ti kroz sav taj rad, pod navodne znake rad, zapravo poboljšavaš kao osoba, ali da to i utječe na tvoj klijent. Znači, ako ti samo vježbaš tijelo, onda si promašio fudbal, što bi se reklo. Tijelo je sredstvo s kojim mi hoćemo kroz tijelo doći do nekih novih navika, nekih novih spoznaja i transcendirati sebe, ne znam, u okolinu, u obitelj, biti bolji, kvalitetniji otac, muž, prijatelj, zanimljiv sugovornik
ili tip koji gradu sredneš na cesti, znaš, ono. A tako i napravite svojih klijenata, da saznaju nešto više šta ljudsko biće je, nego samo ono, hrpa mišića, biceps, triceps, artorius, sternocleidomastoideus i koliko proteina treba nakon treninga, ono. I to je ok, koga zanima, daleko od toga. Ali zanimljivo da većina u biti klijenata tvojih je ono 30 plus, očito nam treba neko vrijeme da sa klasičnog ovog ajmo imati velike pektoralise, do toga ajmo uklopiti fitness kao dio koji će nam poboljšati kvalitetu kompletnog života. Treba neko vrijeme da ljudi očito sazre i da dođu do tog shvaćanja tjelesne aktivnosti. Pa naravno. Ovo me podsjeća na ove kako si opisivao efficient training metod, iskoristi sve što ti može koristiti, to me podsjeća na Jeet Kune Do filozofiju od Bruce Lee. Kad smo kod njega, daj nam, idemo još malo o Aikidu. Dakle, treći dan crni pojas, to je popriličan broj godina uložen u Aikidu. Ne može se baš doći do crnog pojasa tako brzo. Koliko dugo si trenirao, jesi li još uvijek aktivan i bili preporučio, mislim, malo, naravno, sugestivno pitanje, zato sam ja veliki fan borilačkih sportova i smatram ih fantastičnim treningom cijelog tijela i uma, ali me zanima tvoje mišljenje. Da li bi preporučio borilačke sportove bilo kome, čak i ljudima koji smatraju kao ono, ne, to je nasilno. Zapravo znamo da to reducira nasilje. Jesi aktivan još uvijek? Ne, nažalost, pokušao sam prošle godine se opet vratiti na BJJ, kao da idem se opet Hrvat, ali iskreno nisam se mogao opraviti od preko posla i sve, ne mogu se više oporaviti. Znači, dođem na trening, bio je trening 3 puta tjedno, 4 puta, ali ja nisam išao 4 puta, 3 puta tjedno, to sam, svoj posao radio, išao sam na nogomet igrat, trening i onda bi došao zgažen sat i pol treninga, prvo kondicioniranje pol sata tehnike, pol sata hrvanja, mrtav. I stvarno nisam se mogao oporaviti, stvarno počeo se opet javljati neki stari bolovi, rekao sam super, možda sad kad opet krene možda jedan put, 2 puta tjedno, volio bi neku penzionersku grupu, znaš, lagano učenje tehnike, mekano raditi. I onda sam odustao. Aikido nisam apsolutno više aktivan, tu se dogodilo puno svakakvih stvari koje uopće mi se ne da, opet napravio sam ja vlog koji će se izbaciti, znači hobi, važnost hobija, i meni kad neka stvar prestane biti ugodna, prvenstveno se osjećam tu komotno i lijepo i fino, ja to prestajem raditi bez obzira koliko sam ja tu truda uložio. Ja ako ne uživam u procesu, ne mogu se dugo zadržati tu. Tako da tu sam negdje uložio svojih 12-13 godina, možda i više, i te i ja. Dosta dugo smo, dosta i novaca i vremena. Trenirao sam u Zagrebu, u Rijeci, pa onda u Zagrebu, na Velesajmu kod Ivana Zafranovića. I bilo mi je super, stvarno, to su neki početci Aikida, gdje to je bilo stvarno smo radili turboborilačku vještinu, kasnije se to razvodnilo. Ali tad mi smo u Rijeci, moja ekipa, moji deši, pa mi smo pumpali sklekove, mi smo radili kickbox, mi smo se hrvali, išli na judo, stari moji, mi smo se lemali ko... Nije bilo Aikido, znači to ne, mi smo baš imali prvo snaga, čista fizika, prvo fizika, a onda metafizika, stari moj. Prvo ti hendlaj tijelo, uzmi, zavrni, baci, kak se miče zglob, kad ga okreneš, kad si na leđima, kad si ovako, a onda kasnije ćemo mi ki, či i plesat okolo. Imao sam 25 godina, kakva ezoterija sa 25 godina, hoću osjetiti snagu, I tako da, evo, to je to. Aikido mi je ko klincu, gledao sam Steven Segala i kad sam vidio to, rekao sam, stari moj, i još sam volio medicinu, rekao sam, to je to. Namještanje udova jednim potezom. I tako, evo, tako je ta neka ljubav prema tim japanskim borilačkim vještinama i volim red, Znači, tamo se fakat zna sve kako je, sviđam se ta etiketa njihova, taj Budo, Bushido, onako sve. I to mi je i super je bilo, stvarno uživo sam, stekao full super prijatelj, kuma svog, Sašu koji radi sad kod mene, gdje je bio moj deši, sad radi, kumovi smo, Tajana koja je bila deši pa radi kod nas, rodila na Tudničkom, hrpu prijatelja koji dan danas imam kontakte, hrpu ljudi koji je tad treniralo kod mene Aikido, trenira sad na tatamiju, tako da super jedan, super jedan period životni. Znači, preporučio bi borilački sport općenito populaciji širokoj? Pa i ovako... Ne u natjecateljskom smislu, nego u smislu rekreativnog treniranja. A zavisi šta i kako. Ovako, ako gledamo za muškarca, ja bi uveo hrvanje od prvog osnovne. Znači hrvanje od prvog do četvrtog osnovne.
Za cure možda ono neki tekvando, znaš, ono i neke nožne sportove, ono, znaš, ono, zbog nogu, muškarci hrvanje. Ako je Platon mogao hrvat, brate mili, možemo i mi, znači, ono, tako, da bi hrvanje, i mislim da je to ono super neki, ono, kako bi rekao, sport za rješavanje problema na terenu, direkt, znaš, ono, tu si, moraš se izvući. I onda kasnije sigurno neki, ono, dobar kickboks ili tako nešto, zašto ne, ono. Znaš, ono, svi imaju plan dok ne dobiju šaku u glavu, što bi rekao Mike Tyson. Ono. Da. To ti to. Tako da, apsolutno da. Ne sviđa mi se danas ono to prodavanje pojaseva. Znaš, ono, 3 mjeseca bijeli pojas sa žutim tačkama, onda nakon 3 mjeseca ono žuti pojas, bijeli pojas sa žutim crtama, onda za 2 mjeseca pola žuti, pola bijeli, znaš, ne sviđa mi se to. Slažem se, makar mislim da to lagano izumire. Ako ćemo baš gledati aktualni trenutak zadnjih recimo 5 do 10 godina, MMA, mješoviti borilački sportovi, prolaze renesansu i postaju broj 1 borilački sport. Možda upravo zato što nema bullshit martial artista, dakle nema pojaseva, nema šarenih kimona, ima isključivo znanje, tehnika i ono strength and conditioning i ne pobjeđuje pojas, pobjeđuje najspremniji borac i sportaš u tom trenutku. Apsolutno. Mislim da su mnogima, imaš, ne znam, pratiš možda ima na Instagramu stranica McDojo. Da. Raskrinkava ove fake martial artiste i ono, živi smijeh, tako da evo. Ok, spomenuo si školu i satove hrvanja tijekom ono. Imamo sad jednu zanimljivu situaciju u Hrvatskoj, nažalost negativno dosta. S jedne strane, poznati smo i prepoznati kao zemlja vrhunskih sportaša, vrhunskih sportskih uspjeha, cijeli svijet nas se čudi kako od 4 miliona stanovnika imamo ono, vice prvake u nogometu, hrpu svjetskih prvaka u borilačkim sportovima, u skijanju, u svemu. To je s jedne strane, to je ljepša strana medalje. Tamnija strana medalje, među najdebljim smo nacijama Europske unije. Među najnižim postocima ljudi koji se redovito bave tjelesnom aktivnošću. Dakle, imamo totalnu diskrepanciju između vrhunskog sporta i nekakvog rekreativnog sporta. Kako to objašnjavaš? Svemir uvijek teži balansu. Znači, svemir je uvijek balans. Ko što na jednoj strani imamo ekstrem imamo ovaj. Znači, imamo puno vrhunskih sportaša, onda drugi balans je ovaj tu. Znači, tako da je to, ali opet mislim imamo puno vrhunskih sportaša, možda griješim, ne pratim toliko baš ono da sam baš više zagrižen toliko u sport, a mislim da danas je svijet globalno selo totalno. I znači čim ti otkriješ nekog mladog sportaša koji perspektivno odlazi iz Hrvatske, odmah. I zapravo to su neki perspektivni klinci koji kasnije zapravo možda zaigraju za neke druge strane klubove gdje su zapravo dobili radnu naviku i etiketu. A onda i hrvatska repka i sve skupa, znači od košarke, možda rukometa, nogometa, koristi za promidžbu neku, evo. Kažem, ne znam, ne pratim toliko sport, znaš, ono sad gledam nogomet, ono, evo, potrefi me, ali baš da, znaš, ono sad gledam sad i svjetsko rukometno prvenstvo ili evropsko, ne pratim, ono, jednostavno, ono, ne zanima me. Ono, ili kad su bile cure, svaka im čast, ono mi je uspjeh isto, ono, nažalost, nisam pratio, ono. Ne mogu doći kući, da ću trčati, da ću gledati, ono, neću. Ok, ali ajmo onda zanemariti vrhunski sport. Imamo, ti si otac, ja sam otac. Vozim svoju djecu u školu i primjećujem poprilično, ma i po ulici vidiš poprilično veliki broj pretile djece. Vidiš ljeti na kupanju, ne znam, dečke od 10-11 godina koji imaju problem ginekomastije, golemi višak masnih naslaga. Ne gledamo stvari uopće, ne želim gledati estetske na to, međutim to je veliki zdravstveni problem. Ta djeca ne mogu izrasti u zdrave, sposobne, jake ljude. Što mi kao nekakvi, ajmo reći, djelatnici koji se bave nekakvim razvojem tjelesnim, mentalnim, što mi možemo tu napraviti? Što država bi trebala napraviti da se smanji taj veliki broj pretile djece i općenito pretilih ljudi? Jo, sad je to ono baš jako kompleksno pitanje. Mislim da ne možemo krenuti od države, dosta je teško krenuti od tebi i mene. Možemo krenuti od tebi i mene kad su u pitanju naša djeca. Znači šta ja mogu učiniti da moje dijete ne dođe u takve stvari? Da li mogu ono bolju hranu, kvalitetnije se hraniti? Znači mogu ne znam, ono, naučiti nešto vezano za hranu, da mi dijete trenira, da se gibamo i da možda budem više s djetetom. Mislim da je opet odgovor u neznanju. Ja stvarno imao sam par slučajeva gdje su dolaze te neke curice, sportašice ili bivše sportašice sa mamama i bila je jedna situacija gdje je žena došla i pretila i sve skupa, kaže, a i mi bi tu zdravu hranu malo, jel znate skupo je to, znate koliko je kila piletine, ono. Mislim, meni je žao. Znaš, on, kad tako gledaš, ali idu ljudi, neki ljudi idu sa najjednostavnijim i rješenjem kojim je jednostavno u tom trenutku moguće. Davno je bio, ja mislim, dokumentarac jedan
američki o pretilosti gdje, ne znam, Meksikanci, radnici kupuje, ne znam, za ručak kolu, bijeli kruh, čip i čips, znaš, gluposti neke kao, ja imam $5 da potrošim. Naravno, nije to rješenje sve skupa, ali možda i kod nekih je i to, ajmo reći, to je problem, a drugo je da nemamo više toliko kontrolu nad djecom kao što smo imali prije. Znači, mi ako radimo jako poduzetnik, znam raditi po 10 sati. Znači, ne vidim dijete, što znači da ja ne mogu kontrolirati to će on, ne znam, uzeti čokoladu, kupiti krafnu, napraviti si sendviče, a da neće pojesti brokulu, piletinu, ali to opet mora sve biti sustavno. Znači, od ranog odrastanja dijete mora vidjeti šta se jede u kući, kako se jede, kako se hrana priprema i šta u kući ima. I ako mi dijete naučimo da je to sastavni dio života, kako jedemo i kako se ponašamo, on će te navike usvajati, jer on je zapravo prazna knjiga. I na taj način je jedna vrsta edukacije. Da, slažem se da iz obitelji jako puno, praktički sve i što valja i što ne valja proizlazi i ugrađuje se u djetetov mozak. Međutim, opet bih malo te ipak onak pitao vezano za državu. Ja ipak osobno smatram, kad bi recimo se uvelo, evo, daću ti samo primjer tu, iz stvarnog života. Dakle, djeca imaju 2 sata tjelesnog u osnovnoj školi. Nemaju sportsku dvoranu. Tjelesni rade ili u hodniku škole ili rade, ne znam, šeću po parkiću, imaju nekakvu prastoru dvoranu gdje svakih mjesec dana je dvorana zatvorena jer gnjezdo stršljena se napravi u školi. To je jedan problem. Drugi problem, imamo sada situaciju, imamo nekakav lockdown, taj je COVID u cijelom svijetu i koju zapravo djeca poruku dobivaju. Djeco, nemojte se baviti sportom jer je opasno, nezdravo. Gledajte doma online nastavu, igrajte video igrice, nemojte se družiti. Mislim, po meni se stvara kriminalni setup, kriminalni, teška riječ, ali iznimno loš i štetan setup u dječjim mozgovima, što valja, što ne valja i čega se treba bojati, a čega se ne treba bojati. Je i naviknut će na to. Čuj, po pitanju sad države, kad si ti rekao i tjelesni 2 puta tjedno je ništa. Katastrofa. Ništa. Oni trebaju tjelesni imati svaki dan. Slažem se. Možeš imati tjelesni 2 puta tjedno u dvorani, ali tebi za neke satove i za tjelesni, pa ne mora tjelesni biti samo sport. Da li se on mogu razgibati između 3. i 4. sata? Pol sata, ne znam, nekog istezanja, polu ground force-a, naučiti hip hinge, muškarci s klekove, 7. i 8. razred da krenu, šta muškarci zanima tada? Cure da napravi glute bridgeove. Znači, nije ovo više 82. Znači, sad internet, te curice, 7. i 8. razred, to su već žene, što bi se reklo, ti muškarci, pa moj sin kak izgleda, ko Conan, stari moj. Znači, daj im ubaci to, daj mogućnost da postoji sport u školi. Znači, sportska natjecanja, ne da roditelj mora furati sina na 3. kraj grada da trenira nogomet, košarku, zašto ne može krenuti u školu? U čemu je problem? Ima infrastrukturu. Zašto ne mogu marende biti bolji u školi? Upravo, to sam sve se plaća i biti bijelo pecivo i marmelada. Da. Pa nije zatvor, brate mili. Nije zatvor. Šnita podriguše, što bi se reklo. Podriguše u Bosni se zvala ona salama od koje podrigneš prozore otapaš. Znaš, šta je to? I naravno na pekaru, direkti pored škole. Da. Što više pekara pored škole i aparat sa Snickersima, Twixevima i čipse malo. Šta je problem kupiti 50 kila jabuka pa podijeliti na marende? 50 kila banana. Napravo sokovnik, čemu je problem, Ne vidim, tu ne vidim, da se kuha u školi. Pa zaposliš ljude, kuhaš marende, imaš nastavnike koji mogu jesti u školi, bla bla, riješiš 5 problema. Po meni, ne znam, organizacija i opet dovodimo se do toga da država nije poduzetna, država ima novac od poduzetnika, mi poduzimamo akciju da bi imali novce, dajemo novce i država uzme naše novce i ako poduzme nešto, poduzme, ali zapravo ne oro, državi svejedno. Ona se namiri uvijek, nju to ne. Evo, sad smo gledali ovu situaciju, pogotovo, kažem, sve kolege i ti i svi moji kolege, Zagreb, Rijeka, cijela Hrvatska, Split, u kakvoj ste situaciji, ja kažem, sam malo u boljoj situaciji, ali sad, znači uplaćuje se koliko je, od 100 kuna koji dobiješ, država tu uzme 25 odmah u startu, a onda se na kelji dođe do 60 kuna, a sad kad tebi iz tog bazena gdje ti stavljaš 60 kuna, treba 20 kuna, ono ti ne da. Zašto? Znači ja uplaćujem u bazen, uplaćujem novac svaki mjesec, zajednički bazen i tamo svi uzimaju, koji trebaju i koji ne trebaju. Trebaju medicinske sestre i doktori, ta zanimanja koja su skupa za školovati, pa treba im dati plaće, ali da radi dobro. Ma imat ćeš 100.000 kuna plaću, stari moj, odradi posao. Odradi posao. Policija, ma čak i vojska ako treba,
Ali da vojska odradi posao, da je u Glini prva, stari moji, ne ono, evo krećemo mi. Znači, odradite, imajte najbolju mehanizaciju, imajte i helikoptere ako treba, ali nek se odradi posao kako treba. A onda kad tebi meni treba iz tog bazena K15, božićnica, bolovanje ili pomoć, ne možemo dobiti. A ja stavljam pare tamo. Alo, ljudi moji, zašto mi onda država kao tako treba? Da ja sad u Glini uplaćujem 3, 4, 5 tisuća kuna, šaljem, zašto? Pa onda meni država apsolutno ne treba. Platio sam si školovanje sam, plaćam si doškolovavanje, plaćam si sve edukacije, svu opremu si plaćam. Plaćaš zdravstvenu zaštitu bolju ako želiš. Pa i sve idem kod privatnika. Da. Gdje idem u bolnicu? Idem na kraju krajeva kod privatnika, hoći kod privatnika sve. I da se opet vratimo na početak, ako želiš da ti dijete ima dobru i prehranu i dobru nekakvu tjelesnu edukaciju, opet ćeš platiti privatnika da ti radi sa djetetom. Tako. Zatim, to mene recimo, svjesni smo da nam je država iznimno loše funkcionira i ja evo, isto kao i ti, sa jako puno poduzetnika privatnih pričam, ne ljute se ljudi što mi dajemo puno državi. Ljute se upravo što si rekao, što mi za to ne dobijemo ništa natrag. Kaže, masa ljudi kaže, ma i više bi dao, samo da imam dobre ceste, dobre škole, bolju zdravstvenu zaštitu i tako dalje. Isto stvar, ništa, dao bi naše 80%, ali da se vrati da moje dijete ide na dobar fakultet, dobra srednja škola, da ja ne razmišljam da mu moram ići na dopunsku iz matematike, iz ovoga, kupi bilježnicu, daj ovo, tablet mu ne valja, online nastava ne valja, znaš jedan predaje preko Twittera, drugi preko Googlea, treći preko Zooma, da sjede 8 sati, da nema tjelesnog, da nemaju dvoranu, da ne idu na izlete. Alo, pa lakše mi je onda homeschooling, odradi tu pa da ga ja vodim malo na Učku, pa u Split, pa u Dubrovnik, znaš, i takve stvari, ali dobro. No dobro, ajmo mi opet nazad na malo vedrije teme, jer ćemo se razljutit ćemo se malo previše. Da. Ok, imaš 43 godine, jel tako? Navršit ćeš 44 ove godine, aktivan si naravno kao trener stalno, svjestan si koliko ti to treba. Zanima me kako, da evo ga i vidi se na kraju krajeva, zanima me kako danas treniraš i koliko se tvoj današnji trening razlikuje od treninga kad si imao 22, 25, 24 godine? Manji intenzitet. Znači, skoro koristim čak i iste vježbe. Znači, iste vježbe, isti princip, jel mi paše, ali manji intenzitet, totalno intenzitet manji, pa čak, evo i volumen, ali intenzitet sigurno za nekih 40%. I moj mindset je da apsolutno me ne zanima koliko kila ima taj kettlebell, koliko ima toga na šipci, nego zapravo kako se ja osjećam kad primim taj kettlebell, da ga fakat mogu dignuti, ako mogu dignuti 28-icu, radim s 28-icom, a ako mogu dignuti taj dan 20-kom, radim s 20-kom. Volim minimalistički trening u smislu da ne moram puno razmišljati. Znaš, manje više, ajme reći da nisam rob navika, ali volim te svoje navike. Znači, osjećam se uspješnim u treningu kojeg sam sebi napravim, a opet si dodam intenzitet da je dovoljno da izađem iz komfortne zone. I volim raditi sa svime, ovisno o sebi kako se osjećam i kako ide kroz godinu i kako ja sad idem. Možda sam sad u zadnjih, kako mi se bliži 44. Pa onda malo više kao ta sarkopenija, onda možda malo više ulažem na veći broj ponavljanja i više idem na tu neko održavanje mišića, znači možda hipertrofiju i malo više u kardio treningu. Opet sam se vratio trčanju, počeo sam trčat, prije toga sam planinarim, sad baš trčim, ali isto ne puno, pol sata do sat vremena, 2 do 3 puta tjedno i to je to. Ali zapravo znači, ako te mogu prekinuti, spomenuo si sarkopeniju, znači primijetio si na sebi da uslijed godina si počeo teže zadržavati, ajmo reći, mišićnu masu. Jer ja mlađi sam od tebe godinu dana, ja još uvijek, za sad moram priznati, nisam to primijetio sam sporiji metabolizam, brže se nakuplja masnoće i tako dalje, međutim baš sama mišićna masa, bar na sebi nisam primijetio da ju je nešto teže održavam, ajmo tako reći. Nisam ja primijetio, nego ja unaprijed ulažem u mišićnu masu. Anticipiraš da će se dogoditi, pa... Tako, a ne kad se desi da onda gasim požar. Ne, neće se ni desi požar. Da, super. Znaš, a ja i kad se mene vidi, kogod me zna, ja se zezam da izgledam kod čovjek ekser, znaš, glava i onda tanak sam. Imam dugačke udove. Ja nisam stvoren za masu, stvarno. Ja kad sam imao, 82, 3, 4 kile kad sam išao u teretanu, brat, spor sam si. Ja sam sebi idealan sa 72, 73, ja imam duge ruke, duge noge. Na koju visinu? Ja sam stvoren od 1,82 m. Mislim sad 1,81 m, malo sam se smanjio. I ja sam za mišićnu izdržljivost, neke stvari, Feast of Strength sam napravio stvarno za sebe, digao sam pol svoje težine jednom rukom, 2 svoje težine na deadlift sam digao par puta,
bench press ne mogu jer imam ozlijeđeno rame ovo od aikida, 3 put sam padao na ovo rame, strgo sam kromio klavikularni. Dugačke ruke, onda kad počnem benčat, to je, brate, mili kono ili Ade Odiseja. Da. Znaš, i tako neke stvari, tako da me to više ne zanima, više me zanima moj vlastiti osjećaj u treningu. Znači, danas sam radio online sa ekipom, ima sam odradio još za sebe, ne znam, dipseve, zgibove, neutralni i suitcase deadlift sa 2 kettlebella, 28 kila, 10 ponavljanja, ja sam napravio 10 i tako 4 kruga. I dok sam odmario, radio sam listove, ali moja žena stalno govori da imam full tanke listove, a onda mi dobro dođu kad trčim da imam dobre listove i to. Koliko ispada puta tjedno da odradiš i koliko recimo vremenski trajanje? Minimum 3 put. Minimum 3 put, minimum 45 minuta. Odlično. Je trening i minimalno trčanje 2 put tjedno, pol sata minimum, i onda kad je prije bio, igrao sam nogomet svake srijede, nažalost toga više nema. Igrali smo nogomet od 8:30 na večer do 10 na večer, to mi je bilo top, to mi je bio vrhunac tjedna. I sad kad odem na Airsoft nedeljom, onda tamo isto 10 km, pretrčim, prečučim. Tako da sam odvijek sam bio fizički aktivan, tako da to nije problem. Imam tu potrošnju tokom dana, hrp toga potrošimo. Tako da i šta god da jedem ne mogu se udebljati. To je ono što stalno govorimo svi svojim klijentima, NEAT. Da. Povećaj NEAT i nećeš imati problema sa viškom kilograma. Ovako, živiš, ljudi koji te prate na društvenim mrežama često vide doma snimaš treninge na terasi i onda se vidi onako u pozadini šuma, brdo, trava. Živiš na rubu grada, blizu šume i imaš čak jedan zanimljiv koncept priče i šume. Gdje ideš sa svojim psom u šumu i onda pričaš, komuniciraš sa svojim, ajmo reći, pratiteljima na društvenim mrežama. Koliko zaista se vidi da ti je priroda i izleti i svježi zrak, da su ti iznimno bitni u životu. Daj nam reci malo o tome. Zašto? Zato jer sve zapravo više ljudi, ako primjećuješ Sljeme sve punije, dijelom je na to i COVID utjecao i lockdown, ali sva izletišta su sve punije. Ljudi sve više izlaze na svježi zrak i u prirodu, jer im to očito nedostaje. Pa evo, kakav odnos imaš sa prirodom i jel si od uvijek bio takav ili je to sada sa zrelošću došlo? Od uvijek. Tata me ko klinca vodio, stvarno moj tata je bio proaktivan, mama je bila na drugu stranu koja je osiguravala da kuća je uvijek super, imali smo najbolju klopu, stvarno sve fantastično, mama je mama. Znaš, kad te nešto boli, trčiš mami, a ne tati. A kad se nešto pokvari, trčiš tati. Ali tata je bio onako, i mladi su mi roditelji bili, i stvarno tata me vodio i na ta skijanja. Sa 3 godine me stavio na skije, prvi put. Pa smo dosta išli po tim, ja sam u Banja Luci, Banja Luka je kotline, okolo su brda. I onda smo dosta išli stalno šetati po tim brdima okolo. Igrom slučaju imali smo i vikendicu koja je bila stvarno slično izgledala kao danas gdje živimo ovdje. Ja živim u Kastvu, koja onako nije rijeka, nego onako grad pored rijeke i stvarno živim u zelenom pojasu. Stvarno mi je super. I na tu vikendicu sam kuklinac mrzio ići, jer nisam imao prijatelj, bio sam 5., 4., 6., 7. osnovne i idem na vikendicu neku. I trebalo je raditi spavamo. Da. Kosim travu, vočke. Da, i petak, subota, nedjelja, ja ostanem gore. Nema televizije, nema ničega. Ako klinac sam stvarno volio od uvijek tu šumu, volio sam taj vojničku foru, Schwarzenegger mi je bio idol, od Conana, kad sam to vidio, kraj. Znači onda komandos i sve, i volim to, i volim tu neka fora vojsku kao sprema, taktička sprema, neka uništavanje žive i nežive sile, nego kao taj budo koncept mi se od uvijek sviđa. Ja sam stalno na toj vikendici dobio sam Vjetnamku od dede, dobio sam rambo nož od tate i od tetka jednog sam dobio zračnu pušku. Ja sam stalno bio po šumi. Stalno bi se šuljio, nešto bi radio, radio zamke, luk, strijelu, pucao sa zračnicom, tate je radio u vojnoj firmi, on stalno imao pucanje sa zračnicom, bio je najbolji u toj firmi. To je ogromna bila firma Banja Lučka Kosmos, ja sam ga svaki put dobio sa zračnicom kuklinacom. I od tad tu, i onda kad sam došao u Rijeku, Rijeka je stvarno idealno mjesto za planinarenje i šetanje. A onda sad još kad ovdje živim, stvarno šuma mi je 3 minute gore i pičim u šumu. Jedno što mi dosadi, stalno sam jednom po istom, ali pokušavam nekako ubaciti da ima toga što više. Jako sad kako je stariji, ne zanima ga toliko, mada ode. Teja nije od toga. Teja je jedna od onih koji kaže šta se džaba penjati uzbrdo, što isto razumijem. Ali ja volim, stvarno, to mi je... Volim, ne znam, imam te duge ruke, duge noge, poluke, mislim da sam gorštak neki. Rođen sam za planinu, šta znam, sviđa mi se to. Dobro, mislim da si svako jutro odiš sa psom u šumu, je li tako?
Sad kad je ovako ružno vrijeme, ne, znači kad je kratak dan, znači kasno, dan se budi, znači kasno se okrenemo prema suncu, neću reći da sunce izađe, sunce ne izlazi i ne zalazi, nego se mi okrenemo od njega i prema njemu i znači mi se sad kasno okrenemo prema suncu i onda mi se ne da u šumu, ali kako sad se brže okrećemo prema, što smo bliže, onda ću ići gore u šumu. Po ljeti smo stalno gore, baš stalno, šibamo. Dobro. I on se zove Strider i obožava šumu. On je, rekao si mi da nije čistokrvni, ali belgijski ovčar. Da, on je povukao, vjerojatno neko bio povukao jako puno, znači izgled mu je kompletan belgijskog ovčara. Lovni nagon mu je belgijski ovčar. Ali nema tu agresivnost belgijskog ovčara što je napast. Ima bilo i tih slučajeva, počeo je pokazivati i izrazito zaštitnički nagon na ovu okućnicu našu. Onda ako neko prođe fakat laj, kad ga se vidi, dobro je, skočio je na neke ljude, ali kako bi rekao, poluslučajno, neki ljudi mu se ne svide. Ne znam zašto. Možda osjeća temperament neći ili... Ne znam, čak i neke ljude koje već vidio prije, u nekom trenutku je došao i bum, krenuo na njih. Ne znam. Teško je ući u njihov um i sve skupa. Ok, ajde malo približi sada ovako, sve ove silne certifikacije koje si završio mi govore da si fan cjeloživotnog učenja i usavršavanja. Kako ti izgleda recimo prosječan radni dan i kako uklopiš sve ono što je tebi bitno? Dakle, tvoj trening, naravno tvoj posao, obiteljske neke obaveze, učenje, edukaciju, snimanje videa, sada evo svi smo se dosta na te društvene mreže prebacili. Kako ti izgleda dan i kako si uspiješ posložiti prioritete da stigneš sve što je tebi bitno? Ovako, pošto ja ne mogu reći svaki dan ima drugačije prioritete, imamo 7 dana u tjednu. Recimo da je moje buđenje 5:15 ujutro. Vikendom do neke 6 sati se budim sam od sebe, znači subota, nedjelja probudim se u 6, kad se probudim napravim svoje neke vježbice, jutarnje protokole, znao sam stavljati na YouTube, određene svoje somatske vježbe i još možda neko razgibavanje kralježnice, onda nakon toga ide pijenje, voda, čaj, kava, pregledavanje mailova, društvenih mreža, radnih planova, znači to kažemo sad je to 5:30, znači to je 15 minuta, onda nakon toga je pas od 15 do 6 do 6:15, 6:30, onda se opet vratim kući, popravim nešto što treba popraviti, 15 do 7, 10 do 7, 7 najkasnije odlazim na posao i od 7:30 radim sa klijentima i radim na pola sata, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, nekad si uzmem marendu, uzmem si sat vremena pauze. Volim odraditi, radit ću odraditi 5 klijenata za redom, nego 2, pa 1, pa 2, pa 3, to mi razbije dan. I onda kad to završi, onda ću imati svoju rutinu, odradit ću možda neki dio treninga, možda ću snimiti neki video koji mi je pao na pamet, iako to pokušavam, srijedom ili petkom napraviti. Dolazak kući, pravljenje ručanje, opet šetanje psa, vraćanje kući, opet pripremanje za posao, možda objava neka, video i onda čitanje knjiga, gledanje serije, spavanje, 9, 10, 10:15 najkasnije. Utorkom radim puno manje, sad ću čak pokušati da utorak ne radim sa klijentima, nego da zapravo ovaj dio posla digitalni, jer imamo te naše online treninge, Facebook grupe, da se bavim utorkom tim. Četvrtkom uopće ne radim sa klijentima, to je baš dan za mene, tu čak i popustim, pa onda malo kasnije sa psom. Ako mi se igra playka, odigram pol sata PlayStation, odem negdje s autom vozit se, ali opet i dalje ostajem u tom nekom poslu. Petak je posao, pokušam da radim do neki 2-3 sata. Popodne pokušam da je žena se malo zabavimo, da je malo zanimljivije. Subota kako pita, ovisno šta imamo, da li ćemo ići negdje ili smo išli prije. I nedjelja opet dan hobi, zezancija i priprema za posao. U kom smjeru se sad u ovoj fazi života nekako najviše educiraš? Jesu to znanja, mislim... U tvom bivšem poslu. Da? Da. Znači, biznis. Biznis. Reci nam malo više o tome. Čuj. Znači, koji aspekt biznisa? Marketing, psihologija, prodaje? Psihologija prodaje najviše, odnosno kako ja
komunikacija sa klijentom i kako ja zapravo kad dođe klijent kod mene da vidi vrijednost moje usluge, mislim to će oni osjetiti da zna, i kako ja da zadržim tog klijenta u svom sustavu što dulje, znači da mu damo svoj proizvod, da ga zadržimo uz nas i da postane ono naš korisnik, recimo tako, ali sa svim benefitima i sa kvalitetom usluge koju pružamo. Znači, ne ono, kod nas ljudi imaju taj naglasak, kaže se prodaje, kod ja tebi nešto prodajem kvarno. Ne prodajem, ja sam prodajem nešto, ali to je kvaliteta i ne znam, i naš svaki proizvod ima, ti možeš kupiti picu za 15 kuna i možeš kupiti za 80 kuna. A jedni i drugi prodaju. Znaš, ono, tako da ono, to me zanima, jer tu ima dosta psihologije, zanima me i marketing, pogotovo društvene mreže, branding. I to me najviše učim, kako biti bolji poduzetnik. Znači, kako ne napraviti greške, kako ne napraviti velike greške, ja sam sretan, jer mi smo od prvog lockdowna zadržali kompletan tim. Znači, niko nije dobio otkaz, svi su dobili plaće, nakon toga su dobili K15, nakon završene ljetne sezone, dobili su božićnicu. Znači, dobili su i božićnicu i još opet radimo i dalje, niko nije dobio otkaz, niti će dobiti otkaz. I jako treba, znači, za tim potegnuti, ono, ako je tim, onda je tim. Znači, u timu ne postoji jedan, znači ne postoji mi ili ja, u timu smo mi. I ako u ovom trenutku ja i moj terapeuti, 2, 3, moramo potegnuti više da bi ostatak tima išao za nama, onda to radimo. Znači, nema srednjeg rješenja. Ono. Budo jedna izreka kaže, kad ne možeš lijevim krilom, ne možeš desnim krilom, jedno što možeš je glavom kroz zid, direktno naprijed. I to je isto ono, kod mene, ono, nema srednjeg rješenja. Ponekad jednostavno srednje rješenje ne pali. Tako da me zanima ta prodaja, da bolje svoju uslugu plasiram na tržištu, da se ona bolje vidi, da je bolje vidljivija i da ima bolju vrijednost na tržištu. Ako me razumiješ. Apsolutno te razumijem, jer pogotovo svi smo sada morali se prilagoditi, jer ovaj lockdown, odnosno cijeli COVID, i htio bi da na neki način ovaj glavni dio podcasta završimo upravo sa time. Prvi lockdown je onak, nadali smo se kad je završio da je prvi i zadnji, međutim rekao si da si bio uvjeren da te neće biti zadnji, kao što ni ovaj sada, ne znamo šta će biti sa cjepivom, hoće li neki novi soj, ovo ono. Tu su sad zapravo dva velika problema. Prvi je da veliki broj profesionalaca u nekakvom fitness i sport biznisu trenutno ne radi, nego ovisi o nekakvoj državnoj pomoći koja je apsolutno nedostatna, ljudi imaju kredite, ljudi su uložili u biznise. Sam si rekao ti imaš koliko, 7-8 djelatnika. Da. Dakle, to je 7-8 djelatnika od kojih 2-3 sada radi terapiju, ovi ostali koji radi fitness ne rade, ne smiju raditi. Dakle, ok, to je jedan problem. Dakle, vlasnici centara i zaposlenici centara. Međutim, drugi veliki problem je što je dio ljudi prestao vježbati. Dio ljudi je ostao vježbati. Ja imam online klijente, ti imaš, većina naših kolega ima online klijente, međutim ima ljudi koji jednostavno kažu da se ne mogu motivirati doma i oni trenutno ne rade ništa. Zima je, bili su božićni blagdani, svi su jeli malo više. Bojim se sad bojim se da će ljudi doći u jako loše tjelesno i zdravstveno stanje. Kako ste se vi kao centar i ti osobno, spomenuo si već nekakve naznake online i tako dalje, kako ste se prilagodili i što sada radite za sebe da zadržite biznis, ali i za vaše klijente da zadrže zdravlje? Kako izgledaju vaši treninzi? Je li to Zoom, Facebook? Daj nam malo više detalja, molim te o tome. Pa Zoom. Znači od prvo smo počeli sa Facebookom, sa prvim lockdownom, onda nam nije pasalo što nismo imali kako bi rekao, feedback od klijenata. Znači ja radim trening, ali zapravo ne vidim tebe, što zapravo radim trening sam sa sobom. I onda smo se prebacili na Zoom gdje ja zapravo opet vidim Ivicu, našu poznatu facu, di si, gdje možemo se i družiti, da stvarno to je tako i mogu te ispraviti kad nešto radiš. I ja sam u početku bio skeptičan, jer kako je to krenulo? Efficient Training Method. Imali smo zatvorenu grupu, jednu koja se zvala Efficient Training Gym, koja sad je za moje online klijente. Ja sam ti to napravio prije 3 godine. Mene ti svake godine pita neki portal, fitness.com.hr, Zorana Jagodić pozdrav, ona mi uvijek voli da pišem, ja volim pisati za njih, da složim neke treninge, znači po ljeti, pa daj napiši ljudi kad odu na godišnji složi neki trening, ja sam stvarno to napišem, trening u paru, trening sa ovakvim rekvizitima, trening za godišnji. I onda me znaju ljudi pitati, idem na godišnji tjedan dana, 2 tjedna, bit ću kod babe mjesec dana ili idemo tamo, imamo kuću, daj mi složi neki trening, govorim, pa evo ti pročitaj link, evo ti članak, tamo ti je sve trening, možeš ga vrtiti brate mi, koliko god hoćeš I niko to nikad nije odradio. Kao god sam poslao to, bit sam je se odradio kao,
Pa ne, ono nije mi se dalo. Greška broj 1, nisam naplatio tu uslugu. Znači, ta usluga nije imala vrijednost nikakvu u njegovom svijetu. Dao sam mu nešto i poklon vrijednost ne postoji. Nije uložio svoju energiju i trud. Broj 2, nije bilo interakcije. Ja sam razmišljao, znaš šta, Teja, ja ću otvoriti fishing training gym. I odavno mi je dolazno da tamo jako puno instruktora koji su htjeli vježbati, tako mi to super. Ja ću streamat sa terase. Idem ja u Facebook grupu, ja ću streamat sa terase i mi smo stvarno to napravili, Teja i ja, da to napravimo kako će to izgledalo dobro, ali ja to nikad nisam pokrenuo. Imao sam full bad juju. Dosta sam, imam taj malo harageja, imam to neko 600 čulo. Imao sam bad juju da to ne napravim. Ja govorim, nekako mi nije vrijeme, ne znam. I sva sreća da ja to tad nisam napravio. Ja to tad da sam napravio, niko živ tad ne bi trenirao u tom virtualnom online džimu prije 3,5 godine, 4. Niko. Jer to je bila nepoznanica. I da sam tad to napravio, ne bi napravio tu. Ne bi danas to pokrenuo sve, jer bi imao loše iskustvo. I onda ponukani tim, napravili smo Zoom, preko Zooma i mogu ti reći da su efekti kod klijenata bili fantastični. Meni niko za vrijeme online treninga ne ide pišat, ne zove ga dijete, ne zna gdje mu je nešto, mora se javiti na telefon, jedno što popiju vodu. I to ih vidim. I to im ja kažem, ok, sad pauza, popite vodu. A na tatamiju i niko ne priča sad između dva ekrana, kako si ti, nema toga. Svi vježbaju. I ti, efficient training, ti za 45 minuta možeš složiti takav trening njima za modernu homo sapiensa. Pa ne treba jedan powerlifting gym imati u dvorani. Apsolutno, zašto? Da. On trebaju ratna mišićna izdržavost, kardiorespiratorna izdržavost, ne apsolutno jakost. Šta će njemu apsolutna jakost sad? Šta će dizat kombajne? Pa neće. Njemu treba repeticija, tu je repeticija ovdje, da može ponavljati pokrete tokom dana i da ga polira. Zašto? Da ih napravi puno. Ne da napravi 3 pokreta pa da odmara 2 minute. 3 pokreta pa... Ne, puno. Motion is a lotion. Što se više gibaš, mozak ima bolja rješenja za životne probleme. Prve životne probleme kako smo rješavali? Pokretom. Hoćeš doći do loptice, hoćeš staviti prst u usta pa ne možeš. Hoćeš uzeti, ne znam, kašicu, maminu sisu. Prvi životni problemi se rješavali pokretom. Do 5. 6. godine. I to ostaje do kraja života, stari moj. Koliko tebi ideja padne na glavu dok radiš trening, šetaš kroz šumu ili odradiš trening, kažeš, joj, sad sam se sjetio. Kad dopamin i sve acetilkolin, kad krene rokat, stari... Neurotransmiteri eksplodiraju u mozgu, da. Prca na sve strane. I tako da ja sam zadovoljan online treninzima. Stvorili smo sustav, napravili smo preko 350 video materijala koji su na YouTube-u, skriveni naravno, gdje će se raditi, već imamo, znači, planski unbreakable program za modernu homo sapiensa sa jednim kettlebellom, ženski unbreakable program, namjerno sam to rekao unbreakable, ne salomiva, ne možete, ok, COVID, neće me to dovesti da me slomi, nema šanse, jednostavno nema šanse, stvorit ću se takav, ne da se ja rješavam stresa, nego mene stres neće uloviti uopće. Tako ću biti unbreakable da nema stresa, sve prilika, ja ću od svega toga samo napraviti priliku, ne joj šta ću ja, prilika. I je li tako razmišljaju tvoji klijenti? Daću ti pod kontekst. Meni se događa da dio klijenata je rekao ne, ja ne mogu online, jednostavno kao da su u startu se predali. Vratim se kad se otvori ponovo gym. Drugi je rekao, gle, ne želim se zapustiti. Treniram, pola godine, od nikakvog stanja sam se dovela u jedno zadovoljavajuće stanje i sad ako prekinem neću se više nikad vratiti. Čak imam primjer gdje mi ljudi treniraju ne 3 puta tjedno, nego kako ja svoje treninge ostavljam u grupi, treniraju 6 puta tjedno. Međutim, ne mogu, ja se isto psihološki pokušavam doprijeti do ljudi koji kažu ne mogu, ja doma ne mogu. Koliki je kod tebe, ajmo reći, postotak ljudi koji su odustali? Je li to 50-50? I jesi uspio nekog, ajmo reći, ipak uvjeriti da za njegovo dobro bi bilo dobro da ipak nastavi trenirati online do povratka u gym? Pa ovako, znaš šta, ja i prije ovoga tu zapravo nisam radio te grupne programe toliko, znači... ušao bi jedan put tjedno, imao sam to neke mini grupe, ali više bi radio kao korekciju, znači dok instruktor vodi, ja sam tu s njima, ali možda korigiram, sugeriram i to, tako da, ajmo reći, kad bi gledao tu svoju mini grupu koja je bilo njih 4, 5, 2 je nastavilo trenirati dalje, u ovoj velikoj grupi skoro 50% se vratilo, ali da, imamo klijente koji su baš rekli, ja ne mogu online. Ja ne mogu, ako nisam tamo, ako ti nisi pored mene, ako me ti ne natjeraš pod navodne znake, ne mogu. Ono što sam primijetio da, na primjer, većinom to muškarci govore, znači ja moram doći na dvoran, dok žene, pogotovo žene sa djecom, majke,
njima je online preporod. Ja mislim da se oni više nikad neće vratiti na tatami. Jer ti uložiš sat vremena i to je to. I ništa više. Znači ti imaš 2 djece i ti trebaš sad otići na trening 15-20 minuta, pol sata autom do treninga, napravi trening od sat vremena koji se može produžiti jer se zapričao na kavi, na stepenicama, sat i 15 i onda još pol sata. Znači to je 2 sata ulaganja. Znaš što je danas 2 sata? Znaš što je 2 sata vremena danas? 120 minuta. Danas imamo svega, samo nemamo vremena. Zato je ovo digitalno. Kad bi ja i ti sjeli ovako se ispričao, koliko se već znamo. Svaki put kad se vidimo, super, zapravo kad smo se ovako ispričali, nemamo vremena. I tako da će ostati to jedna niša fitnessa koja će biti apsolutno iskoristiva za zaradu, za življenje i za kvalitetan rad. Sigurno. Muški možda će ići drugačije, ali opet i ti neki zaposleni ljudi imat će kettlebell ured. Što ja kažem svojim jednom klijentu, što kažem Viperu, ako gledaš, znači uzmi si traku za hodanje, odradi konferencijske sastanke dok hodaš na spravi iz, ne znam, ne moraš uzmati najskuplju spravu, Decathlon, šta ja znam, za 5.000 kuna, ali hodaš. Kužiš, tako da se može, ko hoće, ko neće. Ali opet i razumijem ljude koji hoće izaći iz kuće, hoće promijeniti ambijent, treba ih motivirati, razumijem i to. I super jer su isto zapravo to dobri klijenti, potencijalni klijenti, znači sve ima svoje, nismo svi isti. Ok, još jedna stvar, u biti tako smo se upoznali. Upoznali smo se na kongresu Fitness učilišta gdje si ti bio jedan od predavača, inače si predavač na Fitness učilištu u Rijeci. Zanimljivo je za to predavanja da su uvijek iznimno posjećena, iznimno često se čuje iz prostorije smijeh jer imaš jedan specifičan duhoviti stil predavanja. Baš se vidi da uživaš u tome. Koliko ti znači i česti gost po cijelom XU prostoru na raznim konferencijama, zovu te ljudi u Sarajevu, Ljubljanu, posvuda. Voliš to raditi, uživaš prenositi znanje i na to je svoj način. Da, baš da. Kako je to počelo? Kako je došlo do te suradnje i koje su teme koje najčešće... Ti uvijek izabereš neku temu koja onak nije baš očekivana. Znači, nađeš neki trigger da onak ljudi kažu, gledaj, šta će sad izmisliti ovaj put? Pa evo, kako biraš teme i koju poruku želiš poslati tako na takvim konferencijama? Pa i na kraju krajeva na učilištu. Da, pa volim predavati, mislim da taj neki performer u meni oduvijek živi, oduvijek sam volio humor, zezanciju. Što kaže moja teza, ti moraš zezati sa svime u životu. Ja govorim, ako je prilika, da. Ako postoji prilika da se zezam s nečim, no zezaš se sa svime. I na svoj račun, na tvoj, nije uopće problem. Stvarno volim to i taj neki humoristični duh. Kasnije možda kroz to sviranje gitare i to taj, jedanput kad osjetiš taj šut performerski možda na stage-u, kad ti sviraš, kad ekipa te gleda, postaneš ovisan, to je super. Ma ne, nisi ti ovisan, ali skužiš da je to da ima žicu za to, I onda kad počneš predavat, ja sam počeo dosta rano poučavati ljude pokretu kroz borilačke vještine i sve skupa i mi terapeuti, ja zapravo kad radim kineziterapiju s tobom, ja tebe poučavam pokretu. Ja kad radim grupe u Lovranu, kad sam bio na stažu, moje grupe za fizikalnu terapiju su uglavnom bile najposjećenije. Jer uglavnom sam shvaćao zašto. Ja sam tako volio svoje profesore i nastavnike i sve skupa. Puno je lakše učiti nešto u ugodnoj atmosferi. Znači, kad je to suhoparno, ti možeš meni biti najbolji stručnjak na svijetu. Ako si ti suhoparan, dosadan, monoton, ja neću naučiti ništa. Da, neće ništa ostati. I 90% ljudi neće naučiti. Ako ti napraviš predanje toplo, da se osjećamo ko prijatelji, da postoji neka distanca tu, ali da smo si dobri, da je ista vibra, da se ubaci šala, da se zezamo, mislim da će učenje biti puno bolje. I onda uvijek volim na takav način predavati, a opet izvući neku temu koja je možda generalno u fitnessu, rehabilitaciji, tom nekom danas longevity, biohacking, struji i svemu što se proučava negdje na marginama, a ja sam to pročitao na nekom blogu, kupio neku knjigu, bio na nekoj edukaciji, poslušao nekog pa kažem, ovo bilo zanimljivo za čut, da čuju ljudi, da počnu razmišljati. Tako je bilo u Ljubljani prije 2 godine. Prije 2,5-3 godine, ne znam ni ja, kad sam im govorio o disanju, Botejko metoda i Oxygen Advantage, rekao sam, sad ćemo odraditi predanje, a kroz pola godine, godinu dana, ćete vidjeti koliko će se pričati o tome. A prvi put čak i Sajko, pozdravljam tako gledaš, kad je bio kod nas na radionici, Sajko i ja smo jako dobri prijatelji, Primal Move, to je davno bilo kad smo pričali o dijafragmi, čak jedna moja prijateljica, doktorica, koja je završila ta DNS, je došla pričati o dijafragmi. To je bilo prije
Ma 10-12 godina. Ono. Mi smo počeli to istraživati. Danas mi je izbacio Facebook post 2013. uspomena cirkadijski ritmovi. Znači, prije 7 godina. To sad je ono, cirkadijski ritmovi. Prije 7 godina. Tako da uvijek volim te neke ono, teme ubaciti koje nisu ono mainstream. Ono. Jer mainstream možeš naći svugdje, ono, nije problem. Ono. Nađeš, ali ovo je ovako. Eto. Super. Blizu smo kraja. Prelazimo na zadnjih par pitanja koje pitam sve goste. Prije toga ću pozvati sve slušatelje i sve tvoje fanove da se pretplate na moj kanal, zato je ovo prvi, ali definitivno ne zadnji puta da gostuješ kod mene, jer imaš zaista, imamo hrpu tema o kojima možemo pričati. Ovako, prvo 2 pitanja, onak malo generička, da imaš danas 18 godina ili 14 kad se upisuju srednja. Je li bi odabrao isti put ili bi išao u nekom drugom smjeru? Isto. Odlično, gotovo, ne moraš objašnjavati. Dalje, spomenuo si u samom startu, si spomenuo da radiš na nekom zanimljivom projektu. Moje pitanje je zapravo gdje se vidiš za nekakvih 5 godina i sad me zanima taj projekt ima li veze s tim. Gdje bi, evo, da sad možeš birati svoju budućnost. Jel bi volio biti nekakav, sad te malo zezam, fitness influencer kog će gledati ono 100.000 ljudi širom XU, ili bi htio biti, ne znam, ono, živjeti, imati ljude koji će raditi bez tebe, ti će šetati psa i planinarit, ono. 2. Da. A ovaj projekt koji si spomenuo, hoćeš nam nešto najaviti ili još prerana faza? Prerano je. Dobro. Ali dobro, slično je sve, ono, isti je ono koncept, znači ono digitalno doba. Ok. Digitalno doba, digitalno rješenje. I volio bi samo ubaciti to, neki projekt koji bi volio bi imati kamper. To mi je želja od uvijek. Znači, i putovati, spavati bilo gdje. I to je to. I putujem. Zato sam si uzeo sad ono ovog malo veći auto i sve skupa da možemo, ali ono kamper. Znači odem i gdje ti kuća tu. Da. I ono putovati, evo, to mi je ono... Steve Maxwell ima taj džir, jel tako? Je. On nema kuću, nego ono, gdje ga pozovu. Da. Prodao sve. Zanimljivo. Predzadnje pitanje, čitaš dosta. S obzirom da je podcast, kao što sam rekao na početku, namijenjen ljudima koji žele za godinu dana biti puno bolji, kvalitetniji i učinkovitiji nego danas, imaš li neke knjige koje ti jako voliš, koje su tebi pomogle, 1, 2, 3, nebitno, a koje bi preporučio slušateljima iz bilo kog područja? Može biti fitness, može biti zdravlje, može biti mindset, šta god, nebitno. Pa ne znam, ima puno, sad kad si ovako rekao, ne znam, sad je, mislim sad, u zadnjih godinu i pol dana, 2 fasting je na vrhuncu, ali znam da i ti postiš već dugo i pričali smo o toj temi, ja isto. Meni Warrior Diet, bio breakthrough, Ori Hoffelmacher. Ja sam to pročitao kad je Jakov, ja sve gledam po Jakovu, koliko ti djeca imaju godina pa vraćaš po tome. Jakov je tad imao možda 2 godine, to je prije 10 godina, evo tako negdje. I ja to kad sam pročitao, ja sam prestao jesti 3 dana. Tu sam brao bobice negdje po šumi, tad je još Lot, prvi pas bio živ, onda sam s njim išao okolo, brao bobice, evo to mi je recimo knjiga bila super. Onda, to je bio šus. Onda druga je bila Revolucija jedne slamke o poljoprivredi japanskoj. To je top. To je spoznati sebe kroz bilo kakvu vrstu rada, da li poljoprivreda, da li borilačka vještina, da li trening, nebitno. To ću si zapisati. Super ti knjiga, super. Masanobu Fukuoka. Šta bi bio osim ovog tu, bio bi Masanobu Fukuoka. Evo, to bi bio top. I znaš šta, zadnji koji sam pročitao, ali sad mislim da sam to negdje prije korone sam uzeo, Yuval Noah Harari, Homo sapiens, ima 3 knjige i ona prva mi je recimo super. Evo, baš sam je nju sam zapravo, nju sam prvo poslušao prije 2 godine na skijanju. Kad smo bili, kako stalno kupujem audiobookove i te imam sve živo. Onda sam tad kupio sam njega i još sam nešto kupio, mislim Can Change Me i Atomic Habits od James Cleara. I onda sam slušao i onda smo se vraćali San Martina, imaš 4-5 sati vožnje, te ja sam vozim i slušam. I onda kad smo skužili na hrvatskom, ta knjiga, onda sam pokupao sve njegove knjige. James Clear na hrvatskom? Ima. Viš, nisam znao, jer ja isto skidam audio knjige na engleskom, tako da nisam znao da je objavljeno na hrvatskom. Ima, Atomic Habits imaš na hrvatskom. Evo, moši njega, evo, to mi isto stvarno za kako bih rekao, promjena navika, znači vježbanje promijeniti navika, nije sad se desi nešto, ne da furaćeš si sustav koji ćete mijenjati, znači digni se u 5, popi vodu, nakon vode popi kavu, nakon kave prošetaj, nakon toga odi u WC, nakon toga obuci robu kad slažeš
hlače stavi zadnje, ili ćeš ih zadnje oblači, prvu stavi majicu, pa hlače, pa onda, znaš, ono, i takve stvari, ono. Napravi si svoj sustav. A od struke, ja čitam, ne znam, ono, šta... kako odem, nemam neku literaturu, odnosno kako odem neku edukaciju, dobijem tu literaturu, onda čitamo iz tih publikacija, znaš, ono. I volim ovo tipa Merkolu, onda David Esprija, Ben Greenfielda i tako neke stvari. Znači, ono. Biohacking, ono, to mi fora, ono. Malo me oni živciraju, ali straše puno ljude, ono. To mi se ne sviđa. Ima puno tog, ono, latentnog induciranog straha da bi prodali svoje proizvode, to mi se ne sviđa. To me odbija, ali volim čuti nešto. Znači, ako spavaš ovako, umrijećeš, ako nisi na suncu toliko umrijećeš, ako nemaš ovog umrijećeš. Malo dramatiziranja sa ciljem prodaje, ali ok, treba profiltrirati. Ali slažem se, i Esprit i Greenfield imaju i šta najbolje testiraju na sebi. Znači, ne pričaju akademski, nego ono, human guinea pig istestiraju pa napišu to. Ej, Tim Ferriss, to je Tim Ferriss bio. To je ono 4 Hours Body, ono, isto super bilo. Ja sam to pročitao isto prije 12, skinuo sam tad, preko Torrenta sam skinuo knjigu i to je recimo ono... Gledam okolo jer tu mi je ta knjiga upravo, isto je na hrvatskom objavljena. Zadnje pitanje. 3 savjeta za slušatelje. Znači, Superhuman Life. 3 savjeta koji bi ti rekao ljudima da si poboljšao kvalitetu života. Opet, potpuno nebitno iz koje branše. Je li to fitness, mindset, šta god. 3 neke tvoje životne mudrosti koje si skupio ove 43 godine, koje ti prakticiraš i za koje si siguran da ljudima mogu pomoći da žive kvalitetnije, ispunjenije, produktivnije, sretnije. 3, 2, nebitno. Ok. Ajmo, već si spomenuo navike, možda je to jedna od stvari, ali... Da, prva ono, znaš ono, ako osjetiš da nešto ne valja, duboko u sebi da osjeti ono Ivica koji je mali klinac od 10 godina, koji se javi tebi i kaže da ovo nešto ne valja i da to nije put kojim trebam ići, nemojte ići. Nemojte ići tim putem. A ako to dijete u tebi kaže, ma nekako znam da mi svi govore da ne smijem, ali to je to, onda idite. Broj 2, pokušajte se kretati čim više na razne načine. Ono. Planinarite, hodajte, isprobavajte, nađite si hobi, ono, znaš, ono, radite nešto sa tijelom. I možda broj 3, pokušajmo nekako voliti jedne druge i sa svim manama i svim ostalim. Znaš, i mi se tako mijenjamo. Znaš, da, možda mi neće neko pasati na prvu, ali možda trebam vidjeti, možda se u njemu pojavljuje nešto što se meni ne sviđa na meni. Da pokušamo biti dobri jedni drugima. Ali s ciljem da se mi adaptiramo, moramo se adaptirati. Ne, ja sam ovakav i neću se mijenjati. To je najveća glupost koju ikad mogu reći. Znači, adaptiraj se. Pogotovo ako je to u pitanju tvoja supruga, tvoj suprug, tvoje dijete. Ako se zbog toga ne možeš adaptirati, onda nećeš ničeg drugog. Super. I seksajte se. Hvala ti puno na odličnim savjetima. Sviđa mi se kako smo završili ovaj podcast. Evo ga, hvala ti još jednom na odvojenom vremenu. Znam da si turbo zauzet, ali evo, uspjeli smo se naći. Ništa, drugi puta sigurno ćemo ponoviti. Bilo bi zanimljivo da nas se možda drugi puta i Teja priključi, jer isto ima, sam si rekao, završava doktorat na temu dijafragme, disanje i tako dalje. Mislim da to isto jedno golemo, neće reći neistraženo, nego nepoznato područje za većinu ljudi koji smatraju disanje nešto zdravo za gotovo, dišem, šta sad, ali disanje je zapravo jedan iznimno bitan biološki proces. Tako da evo, pozdraviju puno i to je to. Još jednom ću pozvati slušatelja da se pretplate na podcast, da nam stave like, da nam komentiraju. Ljudi, komentirajte. Postavite pitanje, bilo Aleksandar, bilo ja, odgovorit ćemo vam ili na YouTube ili na društvenim mrežama, uglavnom komunicirajmo. Hvala ti puno još jednom. Hvala i tebi, legendo, baš mi je drago da sam te vidio. Inače, kad radim ovako online class, ja sa svojom ekipom se grlim preko ekrana, tako da ću zagrliti tebe. Evo, pa ko ćeš možda zagrliti sa mnom, evo, mi se čak izljubimo. Izljubimo se, da ne izgubimo human touch, da nije sve ovako, nego to je to. I petkom uvijek imamo super heroj majice, super heroj petak, tako da sad sam se presvukao, kad treniramo petkom uvijek su super heroj majice, ali mi smo zapravo ljudi super heroji i heroji koji mogu mijenjati svoju budućnost. To nijedan super heroj ne može, mi to možemo i treba iskoristiti taj potencijal. To je to. Hvala ti puno i vidimo se vjerojatno, nadam se da se uživo vidimo na nekom opet kongresu ili na nekoj edukaciji, a do tada u kontaktu smo ovako društveno. Ako si u blizini, javi se, znam da jesi. Dogovoreno. Hvala. Ajde, čao.